ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من bidadari ni kan pakorosip pun jepon ekonomi bidadari menurut kekayangan bidadari mereka pakorosip pun mandi saja dengan kolam nikah di jembatan cuma lambak budak di partai kebaik jangan orang air dari mukul ini karena dia tahu dan air nang berat nemor kontau kanan dari badan nang berat nemor air. Kita harus memberontak.